Mba'éichapa temimbo'ekuéra mitãkuñanguéra ha mitãkuimba'ekuéra primer añogua. Ko árape ñanembo'epyhína ñeñomongeta'imítahína mbohapy mba'e rehe. Peteĩha ha'éhina ñembojoajuha mba'épahína umíva ha'éna umi conectores ajépa. Ha avei ñañomongetáta oikóva ha oje'ẽntevare hecho y opinión. Ñandehína ko'ã mba'e jaikuaapyréma ha ko árape ñañomongeta'imítantema hesekuéra. Upevarã ñamba'apótahína ñane aranduka togue 14-pe ha jaguereko peteĩ moñe'ẽ mbykymi hérava mborayhuete Nati mba'e, Nati rembiapokue. Kuña ha kuimba'e niko omenda ikatu hag̃uáicha ome'ẽ ojupe mborayhu ha kunu'ũ pytyvõ ha techakuaa. Nomendáiva'erã imemby hag̃uánte ojotopaguireínte térã pirapire rehe oikova'erã oñondive ojohayhu añetégui ohoveva'erã pe mba'e ñembyatýguinte oguereko hag̃ua mba'e ha viru. Ñandejára oĩva'erã ijapytepekuéra upéicharamo oñondive oñopytyvõta oheja hag̃ua pe chénte ha ohechakuaáta mba'épa ha'e pe ñeme'ẽ añete. Upéicha oikóramo ha'ekuéra oñandúta okakuaaha imborayhu añete. Péa ha'e ñane moñe'ẽrã mbykymi ha upéi oñepyrũma ñane rembiapo he'íva coche. Ñamongora jepa encierro en círculo. Mba'eichagua moñe'ẽrãpa upe ñamoñe'ẽva'ekue. ¿Qué tipo de lectura leímos? Ajepa jareko upépehína mbohapy ha peteĩvahína ñande ñamongoráta. Ambue mba'e he'i mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ moñe'ẽrãme. ¿Qué significado tiene en el texto? Ajepa kunu'ũpahína mimar térãpa acariciar. Pytyvõpa ha'éhina ayudar térãpa dar. Techakuaa ha'épahína amar térã comprender ajepa. Ha ambue toguépe 15-pe jajohu he'íva ñambohovái. Mba'éichapa pe ñambohovaitehína ko'ã porandu ajépa he'íva. Mba'épa ome'ẽko moñe'ẽrã, mba'érepa oñe'ẽko moñe'ẽrã. ¿De qué nos habla nuestra lectura? Ajépa. Mba'eichagua mborayhúpa ohechakuaa. ¿Qué clase de sentimientos nosotros podemos expresar a través de esa lectura? Ajépa. Upéi he'i mba'épa ñañandúva'erã umi jahayhuvévare añete. ¿Cuáles son los sentimientos que nosotros podemos llegar a expresar, verdad? Acerca de una persona amada. Ha upéi he'ína mba'ekuérepa ikatúpe mborayhu ñañembyai he'i. ¿Por qué? ¿Cuáles serían los motivos para que un sentimiento así no florezca? Ajepa. Upéi jahasámita he'ívahína ñanemanduva'ekue ñe'ẽmbojoajuháre. Mba'épahína umi ñe'ẽmbojoajuha ha'éhina umi conectores ja'eva'ekueja. Los conectores son palabras que unen a dos o más vocablos. Ajepa. Ñande guaraníme jaguerekohína ñandemando hag̃ua ha avei jaguereko ojepurũhína upéicharõ, upémarõ, upévare. Umívahína ha'e la conectores ajepa. Ha ko'ápe ko tembiaporãme he'i. Buscamos otros conectores en el texto he'i. Upévarã ñande jahechakuaáta ñande oĩhavoi humie'ẽhína jepa. Está escrito en negrita. Ha upépe jaguereko ha, térã, upéicharamo, upéicha. Ha umíva jahaítahína ko'ápe. Ha ko'ápe ñande jaguerekohína he'iha para saber ajepa. Reikuaa hag̃ua. Pépe ñanemomandu'áhína mba'épa he'iséakue oikóva ha mba'épahína ha'épe oje'éntevaja pe hecho ha opinión ajepa.
ha yvyetépe he'i jajepy'amongeta mba'épa he'ise ko haypyvo ha jehaípe Ñandejára oĩva'erã ijapytepekuéra upéicharamo oñoite oñopytyvõta oheja hag̃ua pechénte mba'épa he'ise ñandehína upépe. Voy a expresar qué significado tiene para mí esta frase aquí. Pasamos a la siguiente página. Ha upépe hína jajuhu peteĩ tembiaporã he'íva. Ñambojoavy oikóva ha oje'énteva. Jaichakuaáta mávapa máva. Kuña ha kuimba'e omenda ojuehe ikatu hag̃uáicha imemby pévapahína oikóva térãpa oje'énte. He'i oikova'erã oñondive ojoayhu añetégui pe ave ñande jahecharãhína ñamoĩtaguépe oikóvapa térãpa oje'évante. Ha upépeente jajapóta ñande rembiapo. Ko ambue mba'e jahejáta hína ambue ára ñamba'apo hag̃ua hese.